tukerwo ati ni njaragia na Ngai na thuthu WhatsApp. God is typing, God is typing. God is typing. Ucio ni ugurukito urio. Okay. I thank God for being an apostle. God matigero ni pastor. I agree. You know, the pastors ni shepherds. Ni kushinda wakishokandelia. Sasa mimi ni apostle, mimi ni maneno ni kuchinja huwa bado inapumua. Kanyanga bado inapumua. Kanyanga hiyo kitu. Ate God is typing ocean. Ocean no urimo muingi muno maitho-ini ma Jesu na madu. Na madu. Eke ngwire. Kogo ni kuga ati Ngai ni mundu to ndangirigister ndangikona raini ya WhatsApp atari na WhatsApp atari na raini. So ru Ngai ni arathia na register. Ona ndiramaka gatondu riri kari ena raini ya Kenya arafu ucio ni uguruki ni uguruki by the way igui atiriri ucio ni andu agutira ngigutwara. Okay, ndariria ni uguruki ucio ni uguruki ucio no uguruki ni ona ni no join namba yaku na go save God yeah na tu chat ojuragie nginya okuhakiri ku muthi kiremba awa. Holiness. Let me tell you today. Kigongona kia Ngai kimenyekanaga na nginya thayo uria wi kigongona-ini kiu. Ni ngwenda kuruta andu haha.